Okay, let's start then. Hello, everyone. Nice to see you here. Thank you for taking the time to join us, for listening our AMA, or for listening it later on if you missed it now. It is nice to be back to this video AMAs, and I just want to give a quick shout out to Anya for covering for me in the past few AMAs. As we promised with our New Year's resolutions, we are putting our community even higher, and that is why you can see and will see that our AMAs will be taking place a bit more often than in the past year and will therefore be shorter, or at least we will try. I will now allow Sandy and Davor to say hi in Slovene and Spanish, and then we can start with the AMA. Pozdravljeni vsi skupaj danes, ki ste tukaj z nami na novem AMA dogodku. To je že drugi to leto, kar nekaj jih bo to leto, tako da danes smo z vami Sandy, Tina in pa Davor. Anje ni, tako da je Tina spet nazaj. Hvala Anji, ki je v bistvu nadomeščala Tino ta čas. Hvala tudi vam, ki ste se vzeli čas, da se nam pridružite, da poslušate današnji AMA dogodek. Vsi tisti, ki ga boste slučajno zamudili, brez skrbi, da bomo seveda kot vedno naložili na naše socialne kanale, da si ga boste lahko ogledali oziroma poslušali tudi kasneje. Tako kot smo že obljubili pri naših novoletnih zaobljubah, postavljamo vas skupnost na prvo mesto oziroma še višje, tako da boste videli, da bo vedno več teh AMA dogodkov in sicer mogoče malo krajši, no, upam, bomo videli, bomo poskusili. Drugač bi pa še dovolj v Davorju, da pozdrav v španščini in potem pa akcija. Zdaj ta AMA dogodek smo razdelili na 3 dele, tako da tam bomo šli pa potem malo naprej pogledati, kaj pa kako. Tako da, Davor, hola. Hola a todos. Es agradable veros aquí. Gracias por tomarse el tiempo para unirse a nosotros, por escuchar esta AMA. En esta tarde. Está bueno también ver Tina con nosotros y ha vuelto y estará aquí en vez de Anya, que hizo las últimas AMAs. Como prometimos en nuestras resoluciones de Año Nuevo, estamos poniendo a nuestra comunidad aún más alto. Por eso pueden y podrán ver y verán que nuestras AMAs se realizarán un poco más a menudo que el año pasado y por lo tanto serán más cortas, o al menos lo intentaremos. Y bueno, ya está. Sandy y Tina ya dijeron lo que tenían que decir y vamos a empezar con la AMA. Okay. So Sandy mentioned already in Slovene, we've divided this AMA into 3 parts. The first part, and I think for the next few months it's going to be like that, is the app development. Then we focus on other stuff besides the app development. And last but not least, your questions we have gathered from the community. I have collected them since we posted about the AMA, so we will go through those also. Without further ado, just to touch on the questions, if you have any questions during the AMA, you can raise your hand or you can write it in the group. We will try to catch it and answer it as soon as possible. In case we miss any questions, you can always write them in the group, and if not sooner, we will answer them on the next AMA. So, app development progress. Let's start there. We're happy to say that we're experiencing continuous progress with minor setbacks that are always resolved on the spot, but they can put us back a day or 2, but nothing major. So we are excited and proud that no major setbacks have come to light, and we definitely have to knock on the wood so it stays like that. Our iOS app is now in fine tech polishing. We're dealing with details like visuals and preparing for the hefty task of adding all the content from text, graphics, workshops, news, etc., and their translations. In addition to the iOS app, our Android app is also progressing well. We have successfully implemented an intuitive onboarding process. Oh, I'm sorry, wait.
I have minor technical issues. We have implemented an intuitive onboarding process and a default page for new users, while we make sure that we're following all the compliance rules and ensuring both platforms, iOS and Android, offer the same level of sophistication and ease of use for the user. Before I pass the word on app development to Sandy and Davor, I want to tell you that now is the time we will ask you to get involved. We want and need you to be included in some decisions in regards to the platform so we can make it as suitable as possible for you, the users. So please stay alert. This afternoon, you will get the glimpse of what I'm talking about and the decisions we will be making together and where you will have to step up. So don't miss it. Bomo kar skočili v te glavno temo, se pravi, današnji AMA dogodek bomo razdelili na 3 dele, kot sem povedal. Osrednji del, najbolj pomembni del je razvoj platforme, razvoj aplikacije, potem kar se tiče ostalih stvari in pa nekaj vprašanj, ki smo jih prejeli od naznanitve tega AMA dogodka. Tako da to bomo potem odgovorili na koncu. Če boste imeli kakšno vprašanje glede na današnjo temo, karkoli, dvignete sproti kar roko, ne čakate do konca, ko vas opazimo, vam damo možnost za vprašati oziroma da lahko govorite in lahko postavite vprašanje. Gremo pa kar takoj začeti, kar se tiče razvoja aplikacije. Zdaj, mene tudi osebno zelo veseli, da vam lahko tudi povemo, kot celotna ekipa, da res napredujemo, z vsakim dnem razvijamo aplikacijo, dodelujemo. Vmes je bilo nekih par manjših zapletov, ampak smo jih takoj rešili, tako da to je tudi zelo dobro. Ampak vsaka taka stvar naredi zamik mogoče kakšen dan, dva. Zdaj smo pa, mislim, mene kar preseneča, da do zdaj nismo imeli, praktično smo že kar, bi rekel, tam na 80-90% in do sedaj nismo imeli nobenih večjih zapletov, kar je to dobro. Dajmo takole, da boste še slišali pri meni, potrkam na les in upam, da tudi tako ostane, tudi ne predvidevamo, da bi v bistvu bili kakšni večji zapleti. Tako da vse super zaenkrat. Zdaj, naša aplikacija za iOS oziroma za Apple je sedaj v fazi tega, bom rekel, zaključovanja, po domač povedan, tega poliranja fizično oziroma finotehničnega dodelovanja. Ukvarjamo se z detajli, res tiste majhne stvari, vizuali, pripravljamo se na obsežno nalogo dodajanja vseh vsebin, besedil, veste, da imamo tudi delavnice bodo, se pravi, besedila je treba pač pripraviti v vse jezike, vse grafike in tako naprej. Tako da to se v bistvu zdaj res na koncu že pripravlja, da bomo potem to vse noter implementirali pa bomo pripravljeni za lansiranje. Zdaj, poleg tega, naša aplikacija za Android tudi zelo dobro napreduje, v bistvu bo kar hitro zaključena, glede na to, da imamo že kar nekaj stvari narejenih. Mislim, da je bilo zadnjih, ali včeraj ali predvčerajšnjem nam je šla v bistvu objava ven, kjer smo pokazali že malo, kako izgleda v slovenščini. Uspešno smo tudi implementirali celoten proces uporabnika z registracijo, s preverjanjem, z verifikacijo, tako da je zelo enostavno v bistvu iti čez te postopke. In pa med tem seveda sledimo vsem zahtevam regulacija in skladnosti seveda aplikacijo z pač zakoni, ki jih moramo spoštovati. Tako da obe strani iOS in Android ponujata enako raven kvalitete, enostavni sta za uporabo, prilagojeni za začetnika, tako da zdaj preden predam besedo še Davorju, bi še to povedal, kar je Tina tudi omenila. Zdaj je vaš čas, da se aktivirate, če ste do zdaj gledali, brali, spremljali, zdaj bo potrebno se aktivirati, da date res vaš feedback, sploh pri nas v domači državi v Sloveniji. Mi si želimo in potrebujemo, da ste vključeni v te odločitve glede platforme, menjalnice, aplikacije, izgleda in tako naprej, da res lahko naredimo čim bolj primerno za uporabnike, za začetnike. Tako da prosim, da ste pozorni na tiste vse naloge, ki jih damo, seveda čez njih želimo dobiti informacije, da lahko naredimo kar se da najboljšo platformo za vas oziroma potem za celoten svet. Tako da že to popoldne boste dobili en pogled, eno nalogo, na katero boste lahko vplivali samo z vašim glasom, tako da lepo prosim, dajte spremljati. Jaz bi pa še mogoče to omenil v slovenščini,
ki mogoče za tujino ni tako privlačno. Testiranje, drugo testiranje, CryptoUnity aplikacije, prijave so se odprle, lepo prosim, dajte se prijaviti, vas bomo zbrali spet nekaj srečnežev. Ne preveč, ker želimo res profesionalno, pa dobro, pa efektivno to speljati. Tako da dajte se lepo prosim prijaviti in potem pridete na testiranje, da pomagate soustvarjati platformo. Tako da Davor, besede tvoje. Bueno, lo que decían Tina y Sandy, hemos dividido a esta AMA en 3 partes: desarrollo de la aplicación, otros temas y sus preguntas. Y desde que anunciamos la AMA hemos recopilado algunas preguntas, pero si en cualquier momento tienen alguna otra, están más que bienvenidos a levantar la mano o escribirla en el grupo y vamos a intentar responder después o si no después de la AMA. Bueno, el primer paso, la primera parte de que queremos hablar es el desarrollo de la aplicación. Y comencemos con eso y nos complace decir que estamos experimentando un progreso continuo con contratiempos menores que siempre se resuelven en el momento, pero pueden robar un día o 2. Hasta ahora estamos orgullosos de que no se hayan presentado contratiempos mayores y estamos esperando que siga así en el futuro. Nuestra aplicación para iOS o el Apple ahora está en los últimos pasos. Estamos tratando detalles como visuales y preparándonos para la ardua tarea de agregar todo el contenido, los textos, gráficos, talleres, etcétera, y también las traducciones en los idiomas. Además, nuestra aplicación para Android está progresando bien, habiendo implementado con éxito un proceso de incorporación intuitivo y una página predeterminada para usuarios nuevos. Mientras se siguen todas las reglas de cumplimiento y se asegura que ambas plataformas, iOS y Android, ofrezcan el mismo nivel de sofisticación y facilidad de uso para el usuario. Y antes de pasar la palabra a Tina, les pediremos ahora que se involucren. Queremos y necesitamos que participen en algunas decisiones en cuanto a nuestra plataforma, para que podamos hacerla lo más adecuada posible para ustedes, los usuarios. Así que estén atentos. El primer paso esta tarde tendrán un vistazo de las decisiones que tomaremos juntos y van a recibir noticias de ello muy pronto. Tina? Thank you, guys. So let's move to the second part of the AMA, which is titled Other. This is not meant as any less significant, but we believe that for at least the next couple of months, the app development is going to be in the foreground. That is why we will have separate part just for that and for the rest of the stuff. So we are making updates on other fronts too. We did not forget about everything else. For example, our marketing team is in full swing with some marketing moves already taking place. Expect to see and observe more marketing as we progress with the go-to-market strategies and as we bring the knowledge and awareness about our exchange and the entire platform. We are also at the finish line with providing the multilingual white papers again on our website, as well as we're still working on adding something special to the website to keep you more in the loop. While we're at it, I want to mention that our Gasper is preparing something different, fun, and educational to engage our community with content and different happenings to make your presence even more intriguing for all of you. I would like to extend the invitation for you to actively participate in those, as they can lead you to our VIP group. Our VIP group, you may have heard it before, is where we debate in a more relaxed environment and about broader things. But that is not even the most important part. Everybody that's in our VIP group are considered the most active members.
And those who are already part of the group and those who want to be, you need to know that VIP group will gain even more importance. What that means is that we will look to your side for more ideas, for more opinions and decisions that we will need help with. And those members that are in our VIP group, we know that they care, they have opinions, they are willing to discuss them. And I do not want to give out too much, but just make sure you are a part of it. As we mentioned when we were talking about the app development this afternoon, you will get a bit of a taste of what we're talking about. There is a lot of happening behind the scenes, behind community engagement and development. So from content creation to business meetings, from legal to education, we could sit here for hours to cover it all, but we promise to try to be shorter, to bring up the most important things that we have to mention. And we are trying. So I don't want to be too long. We are committed to staying transparent and keeping you in the loop. And that is what we will continue to do with the AMAs, with posts, with that additional feature on our website. And before I pass the mic to Davor and Sandy, I just want to take the opportunity to remind you all that we are officially in the last week of our airdrop campaign, the treasure hunt. So make sure you check it out if you haven't yet. And remember, nothing is lost until the very end, except the opportunities you didn't take. Hvala, Tina. Nadaljujemo v slovenščini. Zdaj, ko smo zaključili tisto glavno, bolj pomemben del razvoja aplikacije, nadaljujemo, bom rekel, med ostalim delom, ki seveda ni nepomemben, ampak vseeno. Zdaj, poleg napredka pri razvoju aplikacije bo v ospredju, to bo seveda v ospredju v naslednjih mesecih, so pa tudi posodobitve na drugih frontah. Zdaj, naša marketinška ekipa je v polnem zagonu z nekaterimi potezami, ki že potekajo, pripravljamo se na go-to-market in pričakujte, da boste sploh v Sloveniji videli in pa opazili veliko več kriptounitija. Ko pa seveda bomo potem tudi napredovali oziroma vstopali na druge trge, bo seveda to vse potem strateško pripravljeno vnaprej. Tako da širili bomo seveda znanje in ozaveščenost o naši platformi, menjalnici, izobraževanju, kriptovalutah in tako naprej. Smo praktično na ciljni črti z zagotavljanjem, bom temu rekel, večjezičnih white paperjev, belih knjig v slovenskem jeziku na naši spletni strani, tako da v kratkem bodo tudi naložene, da se bodo lahko tudi v Sloveniji, da si boste lahko prebrali prenovljen oziroma posodobljen white paper. Prav tako pa v bistvu delamo tudi na dodajanju nečesega posebnega na spletno stran, tako da vas bomo tudi vključili v celotno dogajanje, ko bo pravi čas za to. Medtem, ko smo pri tem, bi želel še omeniti, da naš Gašper pripravlja različne zabavne, izobraževalne in privlačne vsebine in dogodke za vas, tako da bo vaša prisotnost še bolj potrebna in tudi zanimiva potem na koncu, ko boste del tega. Hkrati bi vam še enkrat podal vabilo, da ste res aktivni v teh stvareh. Ogromno se boste naučili, ogromno boste lahko pripomogli. Tako da in te stvari, ta aktivnost vas lahko potem pripelje na koncu. Ustvarjali smo, dajmo temu reči, VIP skupino, kjer so res tisti aktivni ljudje, ki pomagajo, ki debatirajo z nami v bolj sproščenem okolju, ne toliko mogoče v teh uradnih naših večjezičnih skupinah, ampak bolj taka sproščena skupina. Tako da to ni nek najpomembnejši del tega, ampak to, da v bistvu boste vedeli, da dajte biti aktivni pa pomagati zraven, lahko pridete tudi v VIP skupine in potem nas je potem še s tem nek večji pomen in imamo tudi načrte za te res aktivne ljudi, ki bodo pomagali. Zdaj nočem preveč izdati, ampak dajte res biti aktivni in dajte biti del tega soustvarjanja kriptounitija. Veliko se dogaja v ozadju, od ustvarjanja vsebin do različnih sestankov, upravnih izobraževalnih zadev in tako naprej. Tako da tukaj bi lahko razglabljali v nedogled, ampak bomo res probali vam predati tudi čim več informacij, tako kot smo vedno povedali. Zavezani smo k ohranjanju te transparentnosti, da vam predamo vse novice, da vas obveščamo, kaj se dogaja, da boste tudi vi videli, kje točno smo, kaj delamo in kaj nas čaka za naprej.
Preden predam besedo še Davorju, na koncu želim izkoristiti še tole, teh par sekund, da vas spomnim, samo še en teden časa imate, da se udeležite kampanje airdropa Lova na zaklad, tako da konča se s 1. februarjem. Vsi, ki se še niste v bistvu upravili teh nekih manjših nalog, da pomagate malo širiti besedo o CryptoUnityju, dajte sodelovati, so zelo lepe nagrade in boste videli, da lahko tudi s tem pripomorete k rasti vsem nam skupaj. Tako da zapomnite si, nič ni izgubljen do konca, razen priložnosti. Davor, beseda je tvoja. Muy bien, continuamos. Bueno, además del progreso en el desarrollo de la aplicación, que estará en primer plano durante los próximos meses, también hay actualizaciones en otros frentes. Nuestro equipo de marketing está en plena acción con algunos movimientos de marketing ya en marcha. Esperen ver y observar aún más marketing a medida que avanzamos con las estrategias de entrada al mercado y llevamos el conocimiento y la conciencia sobre nuestro intercambio y toda la plataforma. Estamos en la recta final de proporcionar white papers multilingües de nuevo en nuestro sitio web, así como estamos trabajando en agregar algo especial al sitio web para mantenerlos más informados. Mientras estamos en eso, quiero mencionar que Gaspar está preparando contenido y eventos comunitarios diferentes, divertidos, educativos y atractivos para hacer su presencia aún más intrigante para todos ustedes. Así que me gustaría extender la invitación a participar activamente en ellos, ya que pueden llevarlos a nuestro grupo de VIP, donde debatimos en un ambiente más relajado. Pero eso ni siquiera es la parte más importante. Para todos los que ya son parte del grupo y para aquellos que quieren serlo, el grupo VIP ganará aún más importancia. Se tendrán que tomar decisiones y ¿quién mejor para ayudarnos con ellas que los miembros más activos de nuestra comunidad? No queremos revelar demasiado, pero asegúrense de ser parte de ello. Hay mucho sucediendo detrás de escena, desde la creación de contenido hasta reuniones de negocios, desde asuntos legales hasta educación, pero podríamos sentarnos aquí durante las próximas horas para cubrirlo y prometimos ser más breves y realmente lo estamos intentando. Estamos comprometidos a mantener la transparencia y mantenerlos informados sobre todo, y eso es lo que continuaremos haciendo. Y queremos aprovechar la oportunidad para recordarles a todos que estamos oficialmente en la última semana de nuestra campaña de airdrop, de búsqueda del tesoro, que definitivamente deberían revisar si aún no lo han hecho. Recuerdan, nada se pierde hasta el final, además de la oportunidad. Tina? Okay, great. We have reached the end of the official part of the AMA, and now we will turn to your questions that we have collected from the community since the last video chat you guys had. I have collected 4 questions. I will go through them briefly, and I will let Sandy and Davor do the same, so we don't pass the mic too much. So the first question was, when will the next burning event be? We will burn our tokens quarterly, so around ending of each quarter, but of course, as we promised on the beginning, we will always let you know well in advance, so you are aware of that. Second question was, which languages will be available in the app on the beginning? So on the very beginning at 1.0, we will have English and Slovene. We will start with those, but we will quickly and rapidly add other languages that you are already familiar with, so Spanish, for example, and Portuguese, but we will also add Croatian language very soon, because they are close and we want to finally offer them something in their language too. So that's for the languages. Then
third question was, are you planning any Crypto Unity events? We cannot reveal too much in advance and at once, but yes, we have a lot of plans. First in line, the events, the first ones we will do in short future are definitely focused on education. So we will prepare some online, some in real life, but those events will be focused on education. In the future, we have plans for community events like we did in the past, but we're also eyeing something that I think I have to keep my mouth closed for now, but it's quite exciting. So if we get there, it's going to be huge. And the last question, things we should expect after the app launch. So once we launch the app, work doesn't stop. We will continue with marketing. We will continue with customer acquisition. We will start with presence building, with brand awareness. And then what comes for the next step for the app? So updating the app, adapting it to feedback. And at the end of the day, we will also be searching for an investment. I got it. Investment that will help us with scaling of our platform. So I think I have talked a lot and enough. Obviously, I will let Sandy and Davor answer the questions, and I think then we will be able to wrap up the AMA. No, Tina, naj ti pomirim, da tudi na večjih televizijah včasih ima blooperje, tako da brez skrbi, vedno se zgodi. Pa še smešanje. Zdaj nadaljujemo proti zadnjemu delu današnjega AMA dogodka in to so vaše vprašanja. Zbrali smo take 4, ki mislimo, da so pomembni, jih je treba nasloviti. Tako da jih bomo v bistvu šli čez, jaz jih bom prebral in tudi potem odgovoril na njih in na to seveda tudi Davor. Prvo vprašanje je, kdaj bo naslednji dogodek za burning oziroma za žiganje kad žetonov. To, kar dosti sprašujete, in v bistvu tako, da imamo nek tak strateški načrt, da se jih kvartalno zažiga oziroma vsake 3 mesece. Kdaj točno bomo seveda pravočasno naprej to napovedali, lahko se tudi tiče kakšnega večjega dogodka, lansiranje mogoče platforme, dodajanje recimo cold walleta in tako naprej. Tako da pravočasno boste seveda obveščeni, da boste lahko zagrabili priložnost za nakup kata pred tem. Naslednje vprašanje, katere jezike bo aplikacija podpirala? V samem začetku, se pravi verzija 1.0, to je ta verzija, ko bomo lansirali prvič, bo podpirala slovenščino, seveda, hvala Bogu, in pa angleški jezik. Zdaj postopoma, kar hitro bomo potem tudi dodajali glede na naše skupnosti, ki imamo v bistvu že, kjer bodo uporabniki, je v bistvu to španščina za špansko govoreče države, potem hrvaščina, tudi ogromno podpore imamo tudi pri naših sosedih, kasneje tudi portugalščina, turščina, srbščina in tako naprej. Tako da zdaj je pa seveda potem tudi odvisno, na katere trge oziroma kakšen je pač naš strateški načrt za geografsko širitev, kar pomeni, da bomo potem tudi postopoma dodajali druge jezike za določene države. Naslednje vprašanje, kaj lahko pričakujemo po zagonu aplikacije? Ja, bi rekel, da ko začnemo, v bistvu, ko lansiramo celotno platformo, takrat se šele začne. Za nas, čeprav že delamo leta, ampak res tisto ta pravo, bom rekel, širitev, pridobivanje strank, gradnja pristnosti, brand awareness, marketing bo seveda potekal strateško, Slovenija, Balkan, Evropa, svet in tako naprej. Potem bomo seveda tudi posodabljali aplikacijo glede na feedback, ki ga bomo dobivali z vaše strani, tako da bomo res izboljševali, po domače rečeno, celotno izkušnjo, prilagajali in tako naprej. Potem bomo tudi seveda odpirali nove investicijske runde za investitorje, da bomo lahko potem v letu 2025-2026 res lahko, bom rekel, porabili vsa ta sredstva za večjo rast in pa doseg po v bistvu celotnem svetu. Naslednje vprašanje je, ali načrtujete kakšne dogodke Crypto Unity?
Zdaj preveč vnaprej ne smem povedati, ker pol ne bo, pol ni to presenečenje. Tako da ja, imamo v bistvu veliko načrtov, načrti so pripravljeni za celotno leto, kaj točno se bo odvijalo, kje nas boste videli, kaj bomo delali, kje boste lahko tudi vi pomagali. Tako da prvi bodo seveda dogodki, razno razni za kriptovalute, za izobraževanje in tako naprej. V prihodnosti tudi imamo načrte za community meetinge, da nas bo v bistvu čim več v večjih državah tudi. Tako da bomo res tukaj nekako osredotočeni tudi na predstavitev aplikacije, na platformo in tako naprej, da bo v bistvu res svet poskusil čim prej spoznati, kakšne težave mi rešujemo v kriptu in kaj so naše prednosti napram vsem drugim. Tako da kar pripravite se, kot smo rekli, to leto bo naše leto. Zaenkrat moram pa Davor. Bueno, hemos llegado al final de la parte oficial de nuestra AMA y ahora vamos a responder a sus preguntas que hemos recopilado de nuestra comunidad desde la última charla en video. Tenemos 4 preguntas y respuestas. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo será el próximo evento de quema de tokens? Hemos recibido bastante preguntas sobre este tema y lo que podemos decir ahora es que estará trimestralmente alrededor del final de cada trimestre. La siguiente pregunta es, ¿en qué idiomas estará disponible la aplicación? O sea, ¿en qué idiomas estarán disponibles en la aplicación? Bueno, para empezar, estará en esloveno e inglés y gradualmente otros como español, croata y un poco más tarde también vamos a añadir las lenguas como el portugués, turco y serbio. Las cosas que podemos esperar después del lanzamiento de la app, bueno, después del lanzamiento de la app todavía estaremos trabajando duro en el marketing, la adquisición de clientes, construcción de presencia, conciencia de marca, etc. También estaremos trabajando en mejorar la app, adaptarla y buscar inversiones para escalar. Y la última pregunta, si estamos planeando eventos de CryptoUnity. Sobre este tema no podemos revelar demasiado por adelante, pero sí tenemos muchos planes. Lo primero en línea serán eventos centrados en la educación y en el futuro sí tenemos planes para eventos comunitarios como en el pasado. Pero también estamos considerando algo más, pero por ahora no podemos decir más, así que tendremos que mantener nuestra boca cerrada. Y bueno, eso ya está, las 4 preguntas que hemos recibido, así que voy a dar la palabra a Tina. Okay, I have checked the group. I didn't see any raised hands, so I think, like always, we explained and answered everything very well. We will now go back to work. Again, thanks for everyone for taking the time, and I will make sure the AMA is up on our YouTube as soon as possible. Thank you, and see you on the next one. Hvala, Tina, Davor, za današnji AMA dogodek. Smo prišli do konca. Glede na to, da ne vidimo v skupini nobenih vprašanj in pa dvignjenih rok, tako kot je Tina povedala, očitno smo spet odlično tole speljali. Hvala vsem, ki ste bili danes tukaj z nami in pa ki ste tudi pogledali na YouTube. Bo seveda naša ekipa to zelo hitro naložila. Tako da do naslednjič pa srečno in mi gremo pa nazaj delati. Nasvidenje. Bueno, ya está, no hay otras preguntas, así que parece que hemos respondido bien. Gracias a Tina y Sandy por estar aquí también y a todos ustedes. Y nos vemos en la próxima AMA.
Ciao.